Pratligi sang samla pulih dan Northeast Pok Kelama kan Northeast Student Organization kira penhal city show jang ba kajela Uttarakhand upushka sing dhami bandawa pensistem kabakut yang bedon keti ban peniap dusmon yang samla pulih na jela Tripura Dangshan ha deradon ki Pratligi sang samla pulih gentup ya Khasi Student Union ko Assam Student Union Tenaga Student Federation Kemisu Silai Pau ke Tripura Student Federation, ke All Manipur Student Union, ke Karu Student Union, ke Arunachal Pradesh Student Union. Kira dawa badai ban ai ke jiper saja ke bakut me capital punishment ya kemudian keti ban peniap ya sama na Tripura wanje cekama bedang pului MBA hadir don Uttarakhand. Kan isu kadawaro ban bu ikat polis ke bakerpang ban pe ya gibrig badai na North East kamtam gi badai berkan ke jingjia bat ke jingsya pendik bat sya tombor gibrig na North East bat ban tawe ki an gi baklain persya ya ke jing isi jaj benri ucaman kenisu ba semua bijwa bat jinas ketri mesti koyo yubo ya perem juro ya ke jingsya pen ya usamla na Tripura bat kira dawa ya ke jing bisyal hok ya usamla anjer kadai ban yang la berkadau ba usamla anjer cekma waklat no akan jaka suma haden ke jing sitom jur hak apnu trik no pra ajak san haden bawa sya hir tma hak breu haden don hak kenai trik no pra ge bra kena bat kren ban yu kamu China